Y para el 1 que me vengo de vuelta en Stellaris, Galeari antxera itzaiten dut, ja. Stellaris bideojokoarekin, orain kontantan 6-8 bat egiteko, bale? Orain ere ikusi zuena da izan da pizkat nik egin nukan partida gora bera egiten eta ikasten pizkat nola solasten zen. Eta, bueno, orain pentsatu egitea 6-8 bat, ikusi dudan ez gustatu zaizuela. Ba, pentsatu 6-8 bat egitea eta arazo bat izan duelako hasi naiz pesta osat grabatzen, baina arazo bat izan dut eta orduan ez botatzeko hainbat denbora berriz hasiera grabatzen eta bar, ba, hori hartuko lasaitasunez biharko edo etxeetako eta gaur hau ikustuko duzuet eta hasiko gara honen partida txakiten, orduan partida nueva, edo nueva partida hobeto esan da. Eta hemen ditugu, bueno, zera, arraza ezberdinak, hemen jokoak ematen diguna azteko, hartatu duzue hauetako bat, edo sortuko dugula bat, gurea propioa, Creando Imperio, selekzionar. Eta hemen ditugu aspektoak eta bar, mundo continental, aspekto, antropoide, leptitoide, hau superpolitak dira egia esan da, dira nola baiteko femenino, bueno, da femenino aspekto. Oiko superpolitak dira, esto parece un puto vampiro. Hizo de Munter da, tío. Un hombre, esto es un... En fin. Hau nire antza dauka. Hau tximino bat da. Zertitaren artean, eke majo. Hau da, honena nahi nagusia, ikusten da. Lagarto bat. Hostia, bueno, polita da. Hau ez. Hau arrain bat da. ¿Qué me cuentas? Hau gustoko daukat, Abiaroide, hau da, argi eta garbi, txorriena. Abiaroide, hau dira un poco en plan... En fin. Hau polita da. Hau gustoko dut. Antropoide, antropodoak. Oiba, dio! Hauek dira... XCOMeko sektoideak, tio. Eta hauek dira... Terraformaseko... Zenoak. Ostia. Hau polita da, Moluscoide... Wow, chaval. Esto impone. Esto impone, chaval. Fungoide. Fungoak. Perretxiruak. Belkoz. Zer da? Ba, bortuko dut, Ben diseinatu dezakegu... Gure estandartea. Pero ez ondo dago, Wow. Principal. Berdine. Basakoa... Ezin da jarri txuria, pena da. Ez dago txuria. Ez dago txuria eta pena da. Berdea eta baltza. Wow, elegante. Mundo continental. Hemen hartatu dezako gure mundu topa. Mota, tropical, árido, tundrak, ártico, jake... Por oceánico. Oceanikoak oso gustokoak ditut. Oceaniko egoan hartuko dut, oso gustoko ditut oceanikoak. Izena jarriko diogu Bilbo. Bueno, Bilbo baino gehiago... Euskal Herria. Nombre de estrella... Ba, jarriko diogu... Barkatu, hemen bai jarriko diogu dara momentuz Bilbo. Sistema Sol...
Al azar. Siguiente. Txointlaskoak eta bar ez dugu. Los líderes. Hemen dira izanak hautatzeko. Bipe, bara, imdo, bai. Hartuko ditugu, oiek, hauek Lasgos Euskaldunok agrarias, argi eta garbi. Lasgos sustantes idoz. Ingeniero natoak gara. Muy adaptable. Eta indartxoak, hombre! Uste eta direla Euskaldun onak, Ez dago ezberdintasuna, orduan emakumekoa, esango da. Hau, gotxa eta... izena al azar, ligu, vale. Nombre de clase jarri dugu, aspecto de ciudad. Hau esaten da gehien bat gizakientzako. Duen pizkat ezberdin eta oso antzekoa danez hartuko du. Arroide hau. Gobierno y éticas. Democracia indirecta. Oligarquía plurocrática. Imperio despótico. Puntos éticos restantes. Vale. Militarista es. Xenófobo es. Individualista. Un medio para un fin y no un fin en sí. Solo facultando al individuo para alcanzar su potencial máximo. Vale. Vaya izango da bat. Materialista, que es pacifista, colectivista. La sociedad ha evolucionado para superar a los rivales y... Bye. Vale, hartatu behar dugu bat, bakarrik hartatu behar dugu. Colectivista, eta hartuko dugu hau. Nombre de imperio. Euskal Herria secas. Este adjetivo... Yo qué sé. Adjetivo barik. Naiz eta zentzu asko izan, holan jarriko diot ez daukat. Inolako bandera egin dugu. Naves, armas iniciales, armas de misiles, armas de proyectiles, armas de energía. Laserrak adibidez. Metodo UL, hau da bidaiatzeko metodoa. Curvatura hiperespacial de agujeros de gusano. Implicadas. Rápido, pero se limita en rutas existentes en la red de hiper... Es que hauek eskatzen dute egitea nolaiteko portal antzekoak. Hauek ez, baina hauek bai. Baina hauek askoz ere hobeagoa dira. Hau hartuko dugu ikusteko bizan nolako den. Aspectos de la nave. Ostia, hauek politak da, Topoideak be, ostia, moluskoide nave, ojito.
Claro, autotorko printzipioz abiadoridena hau da, baina ez direla itxusiak, ojo. Baina hauek hartuko ditut. Nombre de la especie. Euskaldun, urarean euskaldunak, eta adjetiboak, euskalduno. Vale, bost. Nombres lasgos jarri ditugu. A ver. Puntos de rasgos restantes B, rasgos restantes low. Vale, muy adaptable. Ah, vale, ulertzen dut, ulertzen dute movida. Vale, orduan, claro, agrairatzen badugu 0. Vale, eta listo, ondo gongo litzateke. Ez? Ah, vale, ulertzen dut, vale. Lento aprendizaje. Tonek ematen digu adibidez, autotaldugura deko puntu bat gehiago, eta hartu behar ditugu laurra asko, baina deko puntu bat gehiago. Vale. Joder, muy adaptable. Es adaptable. A secas. Un pasado sedentario y sus miembros son... Los miembros de esta especie son solitarios y territoriales y se suelen poner nerviosos con las multitudes. Repugnantes, decadentes, los recursos SBs. A ver, hau zaila da, porque resultados distintos kostatzen zaigu nokomoz gehiago desarrollatzea koloniak eta abar. Hombre, denborarekin egin daiteke. Zaila da utatzea, ez pentsa. Karo, hortu dezakegu. Adaptables jarri behan sociólogos natos. Jarri dugu poco adaptables. Jarri dugu adibidez sedentarios. Ditugu eta orain hartu dugu hiruko bat. Ez daudera hirukoak, ezta? Hemen fastidiatzeko burura. Más 120 años, venerable. Vale, mañana es las 4 de Kogu. Ah, eta justo izan behar da, benetan. 0-0 izan behar da, ezin da izan... Ez dago minus biko bat. Ez, porque behar dugu... A ver, gauza, ditugu da, 2 punto eta lau habilitate jarri behar ditugunak. Negociadores natos. Adibidez. Ez dago minus biko SBs, oza, dena da minus batekoa, vale. Txuen, nien jarri nahi badut hau, behar ditut minus biko bi. Odo nahi jarri dugu repugnante,
Ez, baina ez dit emango. Zaila da, eske zaila da, Tugulako lau. Indartsuak. Vale. Adibidez, motores rápidos. Izatea sedentarioak eta karismatikoak. Ez du, pero ez 0-0 dago. Vale, orain bai, listo, orain bai. Vale, guardar. Ester guardado Euskal Herria. Vale. Orain goaz atxera eta hartzen dugu Euskal Herria. Eta hartuko dugu Planeta Galaxia txikiago bat. Logré empatizar. Eres anillo. Bai, anillo izatea adibidez. Ageraztu nantzekoa. Imperios de la IA 11. Bakarra, cualquier método de UL permitido, cualquiera, curvatura, no, cualquiera. El modo de hierro es Imperios de la IA, hartuko ditugu 15. Eta así. Euskal Herria. Imperio despótico. Esto casi en chúrico, ya bueno. En los eones desde que las primeras comunidades euskalduns cobraron formas en los archipiélagos y lagunas de Euskal Herria, nuestra civilización ha prosperado y se ha extendido. Los primeros periodos de nuestra historia fueron caóticos y vinieron muchas naciones estado pugnando por el poder, hasta que por fin nos unimos bajo la más fuerte de ellas. Solo cuando nos guió una única visión pudimos alcanzar todos nuestros potenciales y siguió una era de estabilidad y progreso científico. Hau, gertatzen bada, historia de realitatean, egia izango litzateke horrelako zer, itxelako izango litzatekeela. Ahora, tras descubrir la red de hipervías, las mejores mentes de Euskal Herria han acabado de desarrollar los primeros hiperimpulsores. Por fin tenemos las estrellas a nuestro alcance. Así. Bueno, lehenik eta begiratuko duzen bat goazen. 18 minutu. Ostia. Peixkat gehiago egingo dugu lehenengo saia delako, baina hor geratuko da. Eta hemen dekogu gure sistema. Vale. Ostia, nahikotxo hartzen du, gure lurrak. Vale. Ordun. Investigazioak. Paneles euski panelak. Bueno, momentu zauzu garazko. Hau ondian dauka 60. Hau egingo dugu hemendik. Influencia mensual plus 1. Eta hau hartuko dugu hasteko. Vale, gero zer dekogu? Hemen dekogu flota txikitxo hau. Sin líder. Reclutar líder. Logística de la flota, mantenimiento de naves. Listo. Hasteko, primera antutuliko segula. Hau da nabe, zintza, hastea sondar sistema. Sistema nahiko haundia dekogu egia esan da, ez dago txarto. Eta gure erakuntzako nabe, momentuz sondatu arte ezin dugula zer egin. Agarreteko benerria, superficie. Txan da janaria. Oso garrantzitsua dago kontuan izatea janaren movida eta guzti hau, vale?
Ez dugu, hemen dago, hemen hasiko dugu. Hau. Hemen energia kredituak izateko. Ez dugu bizintzea posizio, ez dago bat ere txartu, eta hemen ez egez. Vale. Armadak, defentsak armadak eta bar. Orduan, momentuz eko hor defentsa bat, ez dugu momentuz ez egingo eta egin aldugu, hau, vale, momentuz ez ez, vale, egingo duguna da zintzea bueno, momentuz bat ezin dugulako gehiago egin. Vale. Eta denbora aurrera eraman, momentuz ezin dugu asko zere gehiago egin. Gauza da, joango galera Nas alienígenas. Con una joatea. Eskate, joango gara heredero, príncipe heredero, vale, oza, printzea deko. Vale, hemen ikusi alde zukugu gobierno, gure gobernua, supuesto hau, politikak, protocolo pacífico, bai, hori ondo. Liderazgo solo la especie principal, cuantos hay, derecho a voto, sin voto, el asentamiento permitido, emigración prohibido. Emigración libre jarriko dugu momentos. Bombardeo orbital limitado, no. Bombardeo orbital bada. Vale, siendo completo, vale. Purga prohibida. Procreación de esclavos permitida, esclavitud prohibida. Economía de guerra estable, vale. Ondo, eta demografia beneko edunean, hauek, gureak. Euskaldun. Euskaraldunak dira, gure eslarrultarrak, bueno, gure izakiak. Vale. Informe de contacto, viajeros enigmáticos. El Euskal Herria no tardó mucho en encontrar vida alienígena inteligente. Epa. El informe de la flota enviada a la capital de Euskaldunos quita importancia a los extraños que proceden de esas fuerzas y solo menciona de pasada el fracaso de las comunicaciones. Vale. Ba, Juan pasotxo bat emoten adibidez onarte, ez urrundu asko. Holangoaz investigatzen pizkate ingurunea, por cierto. Hauen protokoloak forma pasiva, vale. Construction complete. Vale, eraikina bukatu dugu. Zuko nazara hemen, vale, ezin duzu, ez dago diturik. Vale, bukatu dugu zientzelarik nabea, orduan jarriko diogu. Ez diogu jarriko hauetako baizik eta erreklutatuko dugu berbat deno, experto en estadísticas, adaptable. Hau, eta jarriko dugu nabe honetan. Eta zientzia nabe hau, joango da. Badibidez, enmogoko hau, epa, zientzia nabea. Nabe zientifika, joango da ona. Ba, hau sondeatzera. Garrantzitsu da sondeatzea tokiak, sistemak, jakin lortzeko zera, errekurtsoak. Vale, hori oso vitala da. Gero hortik joango garelako gauzak ere ikitzen, errekurtsoak irabazten eta bar eta bar. Hemos encontrado alguna clase de naves alienígenas en el sistema chat. Este extraño objeto ha sido asignado como Beta Aliens. Vale. Ba, egingo dugu investigar eta investigar. Hauek ez dute gastatzen zientzialariak, jakin dezazuen, bale? Ostia, 400 piku. Ah, ondo.
Ba, joan... Ona. Iratzen daude, bale, ondo. Bilbo. Ero joango gara aldatzen. Objetivo no identificado. Se ha detectado un objetivo no identificado en el trayecto directo hacia desconocido. Baitu. Eta nora datozte hauek. Badirudi gure sistemara datoztela. Pues, paso egiten dute. Ondo. Paso egiten badute, primeran. Posten nau, haiek paso egitea, nik be. Holan joan vuelta ematen. Eta... Sondeo de mundos habitables. Sabemos sin ninguna duda que una biosfera rica no es propio solo de Euskal Herria. Tanto la comunidad científica como el público en general estamos ansiosos por aprender más de las diversas formas de vidas alienígenas que se encuentran por toda la galaxia. Ya estamos en camino de catalogar las formas de vida que encontramos, pero nuestra xenobiología nuestros xenobiólogos nos han instado a centrar los sondeos planetarios en encontrar mundos habitables en que se pueda vivir. Una iniciativa encomiable. Situation log updated. Vale. Lehenik eta egin behar dugu mineralak. Situation log updated. Hemos encontrado una clase de naves alienígenas en el sistema Corrigan. Epa. Joder, gaude kortxe aurkitzen denetarik. Aurkitzen denetarik oraintxe bertan. Azteko. Superficie berditugu mineralak. Hemen erekiko dugu mineral. Azkezteko diru. Azkezteko rekurtsako. Labeko da mogituko ditugu. Eta mineralena egiteko aldugunean bilabetetan. Porque vitala da oraintxe bertan azteko. Mineralak ritmo pizka bat hartzen dugunean, egin izango dugu ja pizka bat beste dozer, baina momentuz ez da zer topatu momentuz, Oh, baitu. Hau guke mundo kontinental. Hau habitable da guretzako, Ez pentsa. Hemos encontrado las naves alienígenas, tacatá. Berrogotate eta undamagi. Undamagi eta berrogotate, eta hori dira dronena. Vale, pasuek, orain, joan, ona. Onaino adibidez. Epa. Vale, ondo doa. Bueno, hasiera beti gogorra da. Baina, bueno, superficie, construir. Hau. Gaudeko gune ezin danez hobetu, momentuz. Hau energia bizkatzat emango digu. Bueno, pazientziaz. Ebitu estazioa. Estazioa politak dira. Polita da estazioa hau. Hemen joango dira artezke modulak ampliazioak. Anomalia aurkitu da. Ba, investiga hau. Hau da... hemen dago, gure sisteman dago anomalia bat. Hemen. Ez bere jargian. Vale.
Momentuz energia bakarrik dugu gure sistema, bapena bat da. Ez zeukan itxura txarra gure sistema. Planeta gaina ikotxo eta bar. Baina, bueno. Ba, zuk heldu zara ona, ba, joan orain adibidez ona. Special project complete. Proiektu berezia bukatuta. Zelan doa hau. Eta zenbat goaz geu denboraz. Vale, baina hau irakurriko dugu eta hemen ikutsiko dugu gaurkoz, nahikotxo egin dugula, vale, nahikotxo. Las formas de vida espaciales que el jefe de la investigación en Sociedad Euskalduno ha llamado Pillanki, son criaturas dóciles capacitadas de acceder a alguna dimensión inferior del subespacio. Deambulan de un sistema para otro con relativa facilidad, casi tanto como las flotas de los euskaldunos. Bueno, euskaldunena, vale. Pastan en los gases comunes de las capas superiores de muchos gigantes gaseosos. Es poco probable que esta sea su única fuente de alimento, pero aún no se ha observado que ingieran otros nutrientes. Rara vez atacan, aunque se los provoque. Rara vez atacan, aunque se los provoque. Los podemos ignorar sin problemas. Vale, primera. Special project complete. Las entidades encontradas por nuestras flotas hace algún tiempo son nuevas formas de vida en el espacio. La criatura apodada ameba espacial, tras una lectura inicial errónea del análisis de sensores, es en realidad más grande que una nave de corbeta euskalduna. Pese al aparente mal genio de estos seres, debemos estudiarlos. Podemos monitorizarlos remotamente desde Euskal Herria. Para su estudio remoto. Situation log updated. Situation log updated. Hemos encontrado alguna clase de nave alienígena, papá. Tener que tugu investigar eta investigar. Norkitu dugu norbaiten ona etorri. Ya beratuko dut hau. El conglomerado estelar Bultaum. Hemos recuperado artefactos de una antigua civilización alienígena en Vodka Torp. A jugar por su antigüedad debió de estar activa en esta región del espacio hace unos 12 millones de años. 12 amabi milioi, ojito. Por lo que han podido deducir nuestros científicos, pienso que los alienígenas que se hacen llamar el conglomerado estelar Bultaum eran anélidos similares a lombrices, de unos 3 o 4 metros de longitud, que se comunicaban entre sí principalmente mediante las vibraciones de sus cuerpos segmentados. Situation log updated. Epa. Bitxia. En fin. Ulfra, hau da norbaiten etxetxo. Un líder ha ganado un nuevo nivel. Ocupación en el mono. Vale. Hauekona datoz. Zertu batzen dugun, hortik. Epa ez. Hau da estazio bat. Eta da norbaiten etxea. Epsilon Aliens. Uno de sistema sondeatzen eta bat. Hau dira justo ondoan hasi gara, Jode. Ja egiten ditugun komunikazioak. Eta ez eren hostilak, kala. Special project complete. Vale.
System survey complete. Nubes de vacío. Una investigación sobre un grupo peculiar de restos y polvo especial ha dado resultados sorprendentes. Se trata de una nube de partículas con una poderosa carga de origen desconocido que no debería exhibir acciones reflejadas simplemente ni movimientos con determinación, pero eso es precisamente lo que hace. Hay algo innegablemente omiso en confusión. Pero sin Situation referir. log updated. Vale. Investigamos. Oselando, vale, Ribukachen, vale. Hortzen dugun hauekin komunikazioetan jarri. Hau da zientifikoa, hau da haien eraikuntzako nabeak, estazioa eta eraikuntzako nabea, edo hau da survey, hau da mendik energia edo zozera ateratzen dute. Eta haiek daukate planeta Special project tropikala. complete. Las armadas espaciales se la pueden generar. Siendo taxonómico es demasiado complejo para los, ¿vale? Son animales solitarios cuando se les deja en paz a todos. En paz. A todos, salvo a los ejemplares más jóvenes, a los vale, os hau da pizkate informazioa. Epa, galditu dut. Zer topatzen dugun. Kaixo. Epa. Sundatzea sistema hau eta holan. Ezin gara, bale, zientzaren nabe, zientzalari baidelko dut horra. Eta orain bai, hemen utxiko dugu bare, gordeko dut YouTube gisa. Guardar. Eta espero dut golko saioa guztok esan duzuela, espero dut oso guztok esan zuela, eta esterik gabe urrengora eta launok agur.